ntukuinka inyuma ya mwiri jo mwana wa miaka 3 gutirimwa ntere chia iriene mawora ginande abisa wana kuma ntere unoretio chonkoni bwampwe kuthithwa gukonia gikuo giki John Mwangi akiariria ikarikarire norete mabisa baraba kuthithia uchonkoni kubuthithia ra kwagirite na mwene kuthithia untu bubu kwithirwa agikirwa mithatene ni arorete kinya aciari gutigira ni bakwana ba umuoritani jara byombekia kubatethia ndiria bari ugwatine bwa kuragwa. Marion Karugi na ripoti je. Oyo ni John Mwangi abisa murungamiri wa BCC atwana gicione mbunge kia Gembe South ura umenerete karekare antuko ijere yake rirathira ria mwana wa kuruba miaka 3 kuma Mbarangatiania kwithirwa ura eri interesi eriene tauni ya Mawa akiuria rwangirwo sonkoni kubwithia mpwe ura kwirikana ni wabwithitio nyumo bona otoroka ausoananwe na wikirwa mpene na nkurukia kujukirwe talia reri turia kiwatho. Ningependa kukashifu hicho kitendo ambacho kimefanyika na kusema kwamba ni jambo la kusikitisha sana kwamba mtu ikiwa kama mtu kama huyu ambaye ni kama mzazi wa huyo mtoto anaweza kutekeleza kitendo hicho, na yeye ndio angefaa awe analinda huyo mtoto na anampatia ile tunasema care ama ile ulinzi. Kwa hivyo ni masikitiko makubwa sana, na ningeomba pia idara zote ambazo zinahusika katika kuhakikisha kwamba huyu mtu amekamatwa na aweze kupelekwa katika mahakama kuweza kushtakiwa kuweza kushtakiwa kwa ajili ya kufanya hilo tendo. Niorera Mwangi akuria aciari kwithirwa bareritho mno kirana bo kinya na araba weta na utiera ni bakubaritana njira ira bombekio tumira aria bakona yeka barithi nene. Ningependa pia kuhimiza wazazi, kama mnajua kwamba mtoto hayuko na wewe, hata kama ameenda na tuseme shangazi yake ama mjomba wake ama mtu yote wao, ni vizuri pia wewe unafuatilia ujue mtoto wako wapi, na hata ikiwezekana ni vizuri mtoto akienda na mtu yote, hata kama ni wa familia, huyo mtoto awe na namba yako ya simu, awe na kitu ambao anaweza kama kuna jambo lote linaweza tokea ambayo sio ya kawaida, awe katika nafasi ambayo anaweza fanya nini, kuweza kukuarifu ama kuweza kuripoti. Na vile vile tuweze kuwaeleza watoto waweze kujua zile tunasema kwamba tuwapatie zile skills ama mbinu za kuelewa ama kujua kwamba kwa katika hatari ni wapi wanaweza ripoti. Hata saa nyingine tunaambia wazazi, ukiona mtoto wako kwa shida mwambie hata apige nduru. Na makarika yana kuranja sio mwiri oyo embe yetete na mbere ukujirwa Mwangi ariwa na baba inge bari ura mesie kumania na aciari kwithirwa baba rekeretie. Kuna visa watoto wanatoka nyumbani, na baadhi ya zile sababu zinachangia ni kwamba kuna utepetevu katika pande wa wazazi. Wazazi wanakosa kuwa angalifu, wanakosa kuwa makini kwa watoto wao, hasa watoto ambao labda wamefikisha umri wa miaka kuanzia tuseme labda miaka 11 kuendelea, wengi hasa ikiwa watoto wa wasichana. Bobo ijerete urira mwa kumantureni ya mukui wandini ya thiruru je nigicione mbunge kia Gembe Central eti na kithikero na kumaka konene ni kura na kumilikile kwa mwana wa Mosi Mutharimi ukuruba miaka 24 baba kuane ciumia bielere ungoma nyumba ta muringia ritho bamusoete iratubikathirira njirene na Mutharimi aririkana mutoyo wa yotari yomwe thenera umere mwaka muthiru ari skuru ya Thimbili Secondary Form 3 nyuma yae kuma skuru ni Ambero Memorial Teresi Antobocho Gembe South na itobu aciari bawe bariromba umuonekia na ringe riboti kituonekia Borisi kana baringere thimo na kinyethi mwana uyu nturene ya mukui wa dini ya thiruru jene araura tariki 29 cia mweri uyu wa 3 kwitha igiri cia oro ndeta ndamuria ndamwacia ndemuritie ntura imbinge geta kinya mikinduri mbitite inya na gwitwa Ntherone na geikei na lare na mutuate kuthai ndemuritie kamwacia na kinya kiengo ndemuritie kamwacia ni mwana ukuritie njwiri na akuritie kireru na te ambiririe kuthuka muto karaya na kirite suto cia jeans na t-shirt ntune anje ruti rukire kwanje wito muria kuma riu atakara nthi mucie no gari ya muretie batu tu ngote ginyore ya bia kura oini ngo kuma riu mti ambaye twakeni nintagwo kwa ende woni mukai ni bibetu kyao ndaiberu akora
nio ndareire ntebela ani kambia ndoya nkakaranthio nkamwatia katuguora withirikia amonete arari kana inya nturenera muntu amonekia no eye no aga ya no athiruruyene na kana keikei kana antu gwitawa amukui Kiripotera Weru wikendi kuma Mukui wadini ya Thiruru Jene Gembe Central Mbita wa Marion Karugi wa Kinyua.